Beni kanjalo ke ukuthi uNkulunkulu exister everywhere. Khona abantu abangafuni uNkulunkulu, angamfuneni uNkulunkulu, labo bantu uNkulunkulu akabavelelanga ispace sabo. Ubavulela iplatform yabo ekuthiwa isihogo, and isihogo ila khona uNkulunkulu khona ethatha khona his maximum grace. And I repeat, i-maximum grace ayibeke as i-barrier. Sho ukuthi kahle uyibeka ngaphambili ukuthi akakwazi ukuthi a-interfere. uNkulunkulu uyakwazi uku-interferisha mina nawe. Mina mangikhulekile uNkulunkulu usuke se-interferishile. Mina mangihamba uNkulunkulu usuke se-interferishile. But u-interferisha ngani? Ngomoya oyingcwele. Sho ukuthi uNkulunkulu ukuze mina naye sibonde, ubonda 100%. Even kukhona igrace ethi free will yami isakwazi ukuthi mina ngisakwazi ukuthi ngicoshe ipeni ngilahle phansi. Sho ukuthi lokho makuthi sono ngisakwazi ukusiperform isono. Noma uNkulunkulu enginaye every single time, but ngisakwazi ukuthi ngone. Why? Because khona le yanto le kuthiwa igrace. But uNkulunkulu sho ukuthi uyakwazi uku-interferisha. Isihogo ke is a place la khona uNkulunkulu khona akhethe khona ukuthi idomain yakhe yonke uku-interferisha ayikhipha ibe ngaphandle. And it so happens ukuthi isihogo mangabe sichazwa indawo egcwele umlilo negcwele inhlupheko negcwele yonke lezinto lezi, yini mangabe uNkulunkulu ekhetha ukuthi ayihlehlise kube khona zonke lezi zinto ezimbi? It is because without God zonke izinto zivele zibe messed up. Sho ukuthi isihogo ke le ndawo leyana indawo la khona uNkulunkulu khona ekunika sona wena ongamthandi uNkulunkulu ukunika zonke ispace sakho sokuthi ukwazi ukuphila kahle kamnandi, ukwazi ukuthi wenze uphile occupy kamnandi. But the problem is abukho ubumnandi, because leli gama elithi ubumnandi liqhamuka kuye uNkulunkulu, liqhamuka kuye nazo zonke izinto ezinhle. Sho ukuthi zonke izinto ezinhle ivela kuye. Sho ukuthi indawo ekuthiwa isezulwini la khona indawo khona uNkulunkulu khona sisathatha khona zonke izinto eziwubumnandi zakhe, zonke izinto lezi esuke seziyilangazelela, i-praise and worship, i-harmony, i-peace, icwebe bonke nokukhanya konke nobuhle bonke bomhlaba suke sebeke kuleyo ndawo leyo. Sho ukuthi mangabe sesikhuluma ngezulu sikhuluma ngaleyo ndawo leyo, the golden city, the place la khona egcwele khona ingilosi khona zipraise nama 24 elders ehleli lapha around God. Le ndawo le izulu likaNkulunkulu, lisho njalo izulu likaNkulunkulu akulona noma elikabani elikaNkulunkulu. But then isihogo le ndawo leyana ayi nayo ngisho yodwa i-elder, ayi nayo ngisho yodwa i-angel, yonke le ndawo leyana i-creator ama beings afuna i-separation with uNkulunkulu. La manje inkinga ngale separation with uNkulunkulu ukuthi if wena uzotshela ukuthi uzophila endaweni eyodwa namadimoni, uNkulunkulu ubeka into ekuthiwa i-image. I-image kwenza ukuthi wena ukwazi ukube more powerful than namadimoni, more powerful than ingilosi, more powerful. Ingakho ingilosi ifika kuthina zosinika i-prophet, ifika kuthina zizosave a message from God. It is because of their dominance esinayo esinikiwe yona eqhamuka kwi-image kaNkulunkulu. Mangabe wena kusuku le ndawo ekuthiwa isihogo, ezo zinto zonke uNkulunkulu akudekele zona ziyahamba, including i-image yakhe. Ngoba uSathane was stripped out of i-morning star. Shuthi uSathane wayengilose enezimpiko naye enhle futhi zaphucwa zonke lezi zinto lezana kwasala a dragon. Shuthi ngamanye amazwi isihogo sifana nendawo kanjalo, kuphucwa yonke into laphana mase kusala ifire, kusala ukusha, kusala ukubhubha, sala zonke izinto lezi thina esingayilangazeleli. But bakhona ke abantu ke abathi noma sebeyizwile yonke le nto leyo balangazelela ukuthi baqhubeke benze izinto eziyisono out of rebellion, baqhubeke futhi bangayifuni connection noNkulunkulu out of rebellion. And zonke lezi zinto lezi ngoba sizenza la emhlabeni zizoba reflected in the afterlife. And exactly as ayikho into ekuthiwa igama elithi afterlife ayikho, it's just i-linear life. But kukhona indawo of death nendawo of life, because uNkulunkulu is just. And uNkulunkulu ngeke aze akubeke ezulwini ukuthi uyohlala naye ngonaphakade nenjabulo if wena ungafuni ukuhlala naye emhlabeni nenjabulo. Sho ukuthi if wena usajabuliswa isono noma usajabuliswa izinto ezibheke eceleni, sho ukuthi usafana nomuntu ongakathandi ukuthi abe seduze noNkulunkulu, okuNkulunkulu othanda ojabuliswa indumiso, praise and worship, okuNkulunkulu ojabuliswa yibusiso, okuNkulunkulu ojabuliswa ukwakhiwa nedominance, multiply nokusubdue. Shuthi mangabe wena lezo zinto lezi ungangayiboni kuyizinto zakho noma usane rebellion against zona, uNkulunkulu futhi akasolate ngaphandle, unendawo yakho specifically. Namhlanje ngiyacampaignela your beautiful home